Ngoba ukhona ile prophetic church nemndeni wakho uyabiyeleka nje. Amen. Ukusuze nje kubiyele inkosi. Nemndeni wakho uyabiyeleka. Amen. Uthi ngolomolo angikhulume emagama egameni lika Jesu Kristu. Ngibani Thobile. Angivumi. Thobile. Uyabelama Thobile. Yebo mandapha sisimanda wena sho ngebiya ngala bese sesisemela. Uthi Thobile is your sister. Lo belamako. Weshi na wenzile ukakhe. Wenzile uhlala emcashweni lokho. Landela kuthi I'm hearing this name like Thobile. Wenze maphuto. Cha yini? Man. Inkinga lesibongo lesi siyandida ngoba lesibongo lesasisa la sangale maphuto. Like inkomo. What is happening lapho? Wenzeka inkomo number 1. Number 1. Uthi wenzile ukakhe like uhleli kashweni manje. Akahlali kakhe. Unayo business. Like kuthengisa. Uyathengisa bani? What business? Umuntu lothi sebentako. Take your phone. Thatha ifoni yakho. Uthi. Tshebantse. Bengithi phethe ifoni yakho. Khona mfana kwendlela ngokubona. Tshebantse. To confirm that this person uNkulunkulu uNkulunkulu amfuna. Tshebantse. Lapha ngibona inkinga kulo muntu lesithi ngibani Thobile, that's your sister. Ngibona inkinga, ngibona imali ufike ema attacks emshadweni wakhe. Ngibona inkinga emshadweni wakhe 7 8 16 20 7 8. That's 7 8 20 7 8 16 20 7 8. Number 1. That's her number. Yes. Number 1. Mwasimakaze umkhomba inkinga kulo muntu lo. Uthi uNkulunkulu asimkhulekele ngoba kahle kuvuke ema attacks asemvekhaya. Kahle promise ngabe nonke ninesenzile ngabe ndila emvekhaya. Kepha ngithi ngoba la wena ukhonta la alinza awu manje ngiyawufela khona. Simo sayo kuthola phakini inthaba le yasekhaya ukuthi ngiyafuna ngabe sitawushayisa lo munye before lo mnyaka le uphele but inthaba ithi sevuke timbi ngasemvekhaya abaphatheka kahle ukuthi nakuniyenza nakudlele emakhaya nemadodza elo kunethi inkinga ezivuka kwamanje now and then sikhulunkulu asimkhulekele egameni lika Jesu. That is Thobile. Then Petsile wakini naye. Petsile, yeah. Sikhulunkulu asikhulekele abantu bakhe sibakavarishe. Nawe sikufake phakathi sikukavarishe egameni lika. Tshela inkosi yakhe.